situacija po pitanju geografske distribucije ljudi koji žive sa HIV-om se skoro ništa nije promenjalo u odnosu na prethodnu godinu i u odnosu na prethodne decenije. Afrički region sa 70% svetske populacije ubedljivo vodi, zatim regija Azije i Pacifika, pa svi ostali regioni u svetu su daleko manje zastupljeni. Što se tiče trenda novo dijagnostikovanih osoba sa HIV infekcijom u poslednjih 15 godina, odnosno računajući od 2010. godine, je to neki pad za 40%, prošle godine je bilo 39%, sad se taj trend nastavio i jeste za 1%, ali vredan 1%, nadamo se da će ovaj trend da se zadrži u narednim godinama. A samim tim što postoji terapija i što se stalno otkrivaju nove osobe sa HIV infekcijom, a znamo da se uz terapiju danas živi dugo i kvalitetno, populacija ljudi koji živi sa HIV-om je u stalnom porastu i to je danas nešto malo više od 40 miliona ljudi. Što se tiče broja novodijagnostikovanih u Evropi, najveći broj od nekih 4000 je bilo u Italiji, zatim u Španiji, pa u Nemačkoj i sve ostale zemlje evropskog regiona su imale znatno manji broj. Tu se čak vidi i Srbija sa manje od 200 osoba dijagnostikovanih u 25. godini, odnosno konkretno vidjet ćete kasnije 150. A što se tiče broja ljudi koji žive sa HIV-om u Evropi, tu je malo Španija dominantna sa nekih 160 u odnosu na 150, ako ja dobro vidim koliko je u Italiji. Znači, u evropskom regionu Italija i Španija su zemlje sa najvećim brojem ljudi koji žive sa HIV-om u odnosu na ostale zemlje. Ovo mi je bio interesantan slajd, vi možda ako vidite slajd krupnije, bolje vidite nego ja, bila sam iznenađena da je u većem delu zapravo evropskog regiona po načinu kako se najverovatnije prenela HIV infekcija, praktično su se izjednačila 2 puta, svakako se radi o seksualnoj transmisiji, ali heteroseksualno i homoseksualno su se u dobrom delu evropskog regiona izjednačili. Svakako kako idemo ka istočnom delu Evrope i Azije, sve je dominantniji heteroseksualni put prenosa u odnosu na homoseksualni, ali ima iznenađenje i za neke zemlje zapadne Evrope da je već izjednačen ili dominantniji heteroseksualni put prenosa, tako da mi je taj slajd baš bio zanimljiv. Ovo je jedan slajd iz 2022. ali ni tu se situacija nije puno promenila. Pre svega mi je cilj bio da prikažem koliko su puta u većem riziku ključne populacije u riziku, čak i nekoliko desetina puta je veći rizik za intravenske korisnike droga, transrodne žene, komercijalne seksualne radnice i MSM populaciju u odnosu na opštu populaciju i kako te ključne populacije i njihovi partneri zapravo čine 70% svetske populacije. Ljudi koji žive sa HIV-om, 30% otpada na ostale ljude koji znači nisu ključne populacije, nisu partneri osoba koji čine te ključne populacije. I svi dobro znamo ove 3 cifre 95 šta znači, da nam je cilj da bismo globalno posmatrano zaustavili tu HIV pandemiju, da je potrebno da 95% ljudi koji žive sa HIV-om i znaju da imaju HIV, da je 95% tih osoba da im je omogućena terapija i da 95% ljudi koji se leče dosegnu nedetektibilnu viremiju i četvrta cifra 95 koja je takođe jako značajna, koja se najslabije prati je da 95% ljudi sa nedetektibilnom viremijom imaju zadovoljavajući kvalitet života. Takođe zanimljiv podatak iz 2024. je da je čak 5 afričkih zemalja doseglo 3 cifre 95, što je za svaku pohvalu, a evo kakva je situacija bila u svetu na kraju 2024. i u Srbiji na kraju 2023. Ja nemam najnovije podatke za Srbiju, ali u svakom slučaju najjači smo u ovoj poslednjoj cifri 95, nju smo čak i premašili. Takođe, globalni cilj do 2030 da se postignu ove 3 cifre 90, to sam spomenjala i prethodnih godina, vrlo ambiciozni ciljevi i pogotovo u ovoj srednjoj manje, 90% manje stigme i diskriminacije praktično smatram da je nemoguće dostići. Do kraja 2025. prema podacima Instituta za javno zdravlje
u Srbiji je kod 5134 osobe dijagnostikovana HIV infekcija, samo u 2025. 120, izvinjavam se, rekla sam 150 je bilo za 2024. Obolele su 24 osobe, umrlo 7 osoba i svakako je to nepovoljan trend za Srbiju gde je trebalo da se u 25. godini kod manje od 60 osoba novo dijagnostikuje HIV infekcija, mi smo imali duplo više i neke procene za tamo do kraja 2024. je da u Srbiji 4100 ljudi živi sa HIV-om, od njih nekih 500 do 1200 osoba još uvek to ne zna. Što se tiče situacije u Beogradu, Beograd uglavnom je deo Srbije sa nekih 60%, pa evo to bi bile te cifre koje čine otprilike 60% onih cifara koje sam vam spomenula na prethodnom slajdu za celu Srbiju i vidimo, kad posmatramo neki period poslednjih 14-15 godina, da je trend novo dijagnostikovanih osoba sa HIV infekcijom u blagom porastu, dok je zahvaljujući terapiji broj obolelih i umrlih u kontinuiranom padu. To je dakle situacija za Beograd, a to lako može da se projektuje i za region cele Srbije. O, Braco, dobro nam došao. Sad dalje gledamo prema podacima registra koji se vodi u Gradskom zavodu za javno zdravlje od kako je počeo da radi naše savjetovalište, dakle od 87. godine i posmatrano kumulativno za svih ovih koliko godina, 40 godina, vidimo da nije toliko ubedljiva dominacija muškog pola u odnosu na žene, ali kasnije ćemo vidjeti po godinama koliko je ta dominacija ubedljivija, dakle kad se posmatra iz godine u godinu, kad posmatramo uzrast naših osoba koje žive sa HIV-om i oni koji su već oboleli, najviše njih je uzrast od 30 do 39 godina i vidimo da među inficiranima se polako povećava i uzrasna grupa 20 do 29 godina i oni mlađi, ne idu do 2002. godine, takođe primećujemo da su u sve većem broju prisutni među novodijagnostikovanim, tako da nam je pogotovo ova populacija mlađih od 20 godina tu ima prostora da se radi na prevenciji, na edukaciji mladih osoba kako da se sačuvaju i koje sve preventivne opcije postoje, kako bi se rizik smanjio. Kad posmatramo najverovatniji put prenosa, vidimo da je to u populaciji inficiranih već homoseksualna transmisija, dok je među obolelim i umrlim osobama, opet naglašavam da je to posmatrano kumulativno za ceo period od 87. godine, transmisija putem korišćenja tuđeg pribora kod zloupotrebe narkotika je najdominantniji put kako među obolelim, tako i među umrlim osobama sa HIV-om, odnosno od AIDS-a. Sad posmatrano po godinama, intravenska transmisija je vrlo slabo prisutna poslednjih par godina, više je to slučajno nego što je neki trend koji se očekuje. Vidimo da je 3 godine nije bila ni jedna osoba sa tim putem prenosa prijavljena, dok je u poslednjih, evo recimo 5 godina, 24. godine njih bilo nešto više, nekih manje od 5%, opet je to zanemarljivo i u Srbiji je već dugi niz godina ubedljivo najdominantniji seksualni put prenosa HIV infekcije. Kod onih osoba koji su se izjasnile da su heteroseksualne orijentacije, vidimo da tu postoji neki pad sa manjim varijacijama poslednjih 5 godina, ali generalno posmatrano oni su u padu, dok se održava homoseksualna transmisija u Srbiji, to i jeste ključna populacija u riziku u našoj zemlji duži niz godina. U 2025. je kod 72 osobe koje su prijavile Beograd kao mesto prebivališta, kod 72 osobe je prijavljeno, od toga je kod 51 osobe i dijagnostikovana infekcija u 2025. dok od ovih ostalih 20 je prijavljena, pa su za mene oni bili novi, odnosno nisam ih imala u mom registru. Obolelo ih je 14, umrlo 5, s tim što su 2 osobe umrle u 25. a 3 su umrle ranije, ali takođe nije bio prijavljen smrtni ishod, tako da ih računam kao osobe koje su za mene nove, koje su umrle sa HIV-om, odnosno od AIDS-a. I ono što sam već napomenula da je dominacija muškog pola odnosno na žene posmatrano po godinama mnogo više izražena nego kad smo posmatrali one slajdove sa kumulativnim prikazom celog
perioda od 87. godine. Znači, bile su i 4 žene u 2025. godini među inficiranima, čak su po 2 bile prisutne i među onima koje su obolele i umrle sa HIV-om ili od AIDS-a. Uzrasna kategorija je znači, najdominantnija među inficiranima 30 do 39 godina, dok su među obolelima i 30 do 39 i 40 do 49 praktično podjednako zastupljene, a ono što svakako nije dobro, to što su i među umrlima najzastupljenija kategorija 40 do 49, što apsolutno ne treba da bude, znako, već sam spomenula da danas sa HIV-om se živi dug život, čak može i duži nego među osobama koje nemaju HIV iz prostog razloga što su osobe koje su na terapiji pod redovnim nadzorom i čestim kontrolama. Kad razmatramo najverovatniji put prenosa, među inficiranima ubedljivo vodi populacija muškarca koji imaju seksualne odnose sa muškarcima, takođe i među obolelima, dok ovo što svakako nije dobro, to što je jedan veliki procenat osoba sa neprepoznatim, odnosno nije jasno kako se infekcija prenela, što jednim delom je i rezultat neadekvatnog unosa podataka u servis javnog zdravlja, jer mi je doktorka Dubravka tvrdila da u njihovim zdravstvenim kartonima istorijama bolesti je uvek naveden i najverovatniji put prenosa, tako da ne možemo da kažemo da u toliko procentu je ostalo nepoznato, ali ja kad... Nisu želeli da se izjasnu, dešavalo se par puta. Ili nije uneto u servis javnog zdravlja u većoj meri. Ne znam, neću oko toga da li je uneto ili nije, ali često se dešava da kažu ne znam. I onda ona postavi pitanje da li je moguće ovako kao ne znam i drže se ne znam i verovatno je to. To cenim i prihvatam, ali mislim da je u većem procentu zastupljeno neadekvatan unos podataka u servis javnog zdravlja. Ali dobro, kontaktirala sam kolege pa sam ih zamolila da gledaju da taj deo ne bude tako visok, jer je godinama taj procenat osoba bio u padu, a poslednjih godina je baš u porastu, što ne vidim razlog da to bude tako. Kad je reč o drugim polno prenosivim infekcijama, sifilis nam se u poslednje 2 godine u manjem broju dijagnostikovao i prijavljivao sa dužnim poštovanjem, samo dr. Milan Bjekić, odnosno njegov zavod to prijavljuje i dalje ono što ne očekujemo da se nešto znatnije menja tokom vremena dominacija muškog pola među novoobolelima i najčešće je to uzrast 20 do 39 godina. Bilo je znači kod 132 osobe u 25. godini prijavljena ova infekcija, što je nerealno malo, sigurno njih ima i više, ali ili se ne javljaju lekaru ili neki lekari iz privatnog sektora ili možda iz nekih drugih zdravstvenih ustanova ne prijavljuju redovno ovu infekciju. Kad je reč o gonoreji, tu vidimo sifilis nam je pao u poslednje 2 godine, kod gonoreje smo registrovali porast, opet je tu dominacija muškog pola i u 25. godini je samo kod 176 osoba prijavljena HIV infekcija sa praktično podjednakom uzrasnom distribucijom kao i kod sifilisa. Kod hlamidije se poslednjih par godina broj prijavljenih nije značajnije promenio i ovde je razlika kao i prethodnih godina što imamo veću dominaciju žena u odnosu na muškarce i nešto mlađa populacija je bila u 25. godini više zastupljena nego što je bio slučaj sa sifilisom i gonorejom. Da podsjetimo već 2 godine kako imamo nacionalni vodič dobre kliničke prakse gde se navodi i PrEP i PEP, s tim što ne samo zbog PrEP-a i PEP-a nego i zbog nekih drugih podataka je već nagovešćeno da će doći do nekih promena u ovom vodiču. Prema podacima za Evropu i Centralnu Aziju do kraja 2025. godine je registrovano 345.000 korisnika PrEP-a, a cilj je da to do kraja 2024. do 24. je bilo 345, a cilj je da do kraja 2025. taj broj bude 500.000. Među tih 345 žene su činile 3%, odnosno 9.000, korisnici droga 6%, migranata iznenađujuće 26% i ubedljivo najveći broj korisnika je među populacijom muškaraca, čak
blizu 90% muškaraca koji imaju seksualne odnose sa muškarcima. Sad, verovatno, svi vi znate da se krajem godine očekuje da, zahvaljujući finansijskoj pomoći Globalnog fonda, u Srbiji PrEP postane dostupan i besplatno. I cilj je da u prvoj godini dosegnemo 1500 korisnika, da bi u sledećim godinama taj broj rastao na 2500 pa do 4000 i čak postoje neke informacije da bi se kasnije, posle, kad prestane pomoć Globalnog fonda i država uključila, odnosno da bi to jednim delom bilo finansirano sredstvima Fonda za zdravstveno osiguranje, i na tom sastanku u Institutu za javno zdravlje bile su navedene u koje će te obaveze biti lekara, koje laboratorijskih tehničara, koje terenskih radnika. Evo, vidite da lekar procenjuje pogodnost, tumači rezultate, izdaje terapiju, pratimo korisnike PrEP-a na 3 meseca i vodimo ono što će biti novo, medicinsku dokumentaciju putem servisa javnog zdravlja. To tek se radi na tome kako će se kroz servis javnog zdravlja voditi svi korisnici PrEP-a. Laboratorijski tehničari vade krv, izdaju rezultate, dostavljaju to lekaru i ja to sve razumem kako bi se to dešavalo na nivou zavoda, ali kako će se ta sprega organizacija civilnog društva i zavoda održati, to ostaje da vidimo. Evo, za terenskog radnika su naveli da je njihova obaveza da vrše rekrutaciju klijenata, da obavljaju sa njima savjetovališni rad i da ih povezuju sa lekarom, kao i podrška u pridržavanju PrEP režima. Lepo zvuči, a vidjet ćemo kako će se to u praksi realizovati. I iskoristila sam priliku da prikažem podatke o korisnicima PrEP-a u Potentu. Od septembra 2022. godine pa do aprila 2026. mi smo kod 916 osoba izdali izveštaj za PrEP, s tim što je posmatrano po godinama u odnosu na te osobe koje su nastavile da koriste PrEP, nekih 30 možda posto do 50% nisu nastavili da, recimo 90 u 22. godini kod 90 korisnika je prepisan izveštaj, a od njih je 27 samo jedan izveštaj dobilo, nije dalje nastavljalo da koristi PrEP, nije obnavljalo izveštaj, a takođe od 119 korisnika dobijen podatak da koriste i Doxi-PEP. Tu samo još nešto da dodam, Biljo, ima par ljudi koji su koristili jedno vreme PrEP i na kraju su završili na klinici, jer nisu nastavili da ga koriste. Misliš, završili su sa HIV infekcijom? Da, koristili su PrEP i bili su u Potentu i dobili su sve i bili su zadovoljni, sve to stoji, ali nema ih mnogo, ima ih par njih, ali na kraju su se inficirali kad su prestali i sad su na terapiji. Nema ih mnogo, ali ih ima. Prestali da koriste PrEP i inficirali se? Tako je. Ovo je tužno. Najveći broj korisnika je koristilo PrEP po potrebi, a otprilike po nekih 20%, 25% svakodnevno, odnosno kombinovali su oba režima. I kad pogledamo uzrasnu distribuciju, iz godine u godinu se taj odnos nije menjao, odnosno uvek je najveći bio zastupljen uzrast osoba od 30 do 39 godina, pa za njima slede ovi mlađi, 20 do 29 godina, a sledeće ove starije uzrasne kategorije su bile nešto manje zastupljene, to vidimo iz godine u godinu da se taj odnos uzrasnih kategorija nije menjao. A što se tiče drugih polno prenosivih infekcija, koje takođe dobar uvid imamo kod ovako posmatramo kumulativno, a ne onako kad je pojedinačno, pa ne može ni da se uoči neka pravilnost. Vidimo da je pogotovo u poslednjih godina ubedljiva dominacija gonoreje, što smo videli po onom broju prijavljenih slučajeva da je gonoreje bilo više od sifilisa i više od, samo malo, uglavnom više od sifilisa. Što se tiče drugih zdravstvenih stanja, prijavljivali su nam da uzimaju antihipertenzivnu terapiju ili nešto protiv poremećaja ritma, da su oboleli od insulinske rezistencije, epilepsije, često u poslednje vreme navode i
različite psihološke probleme, depresiju i da adekvatno sa tim uzimaju ili idu na psihoterapiju ili uzimaju i neku terapiju medikamentoznu i to bi od mene bilo sve. Drago mi je što smo se danas družili, a sad ću reč dati mom kolegi doktoru Bjekiću. Pokušaj, Milanče, da otvoriš samo da ja izađem. Ajde, sad ću da probam, pa ako ne, onda ću... Čekaj samo da ja izađem. Sad sam, ovde izlazim. Kako pre sad ja izlazim, sad sam se opet zbunio. Kako ne mogu da izađem sad. Probaj na escape gore. Pa nema, piše tu gde je deli, ja sam mislila tu ću da izađem. Braco, pomozi, priključuj se. Ajde, braco. Ja se stvarno ne bavim nikad Teamsom, ja sam uvijek na Zoomu, tako da ne znam zaista. Ja sam prošli put automatski, evo, zaustavite deljenje. Dobro. Ajde sad probaj ti, Milanko. Ajde sad da probamo ovo. Da, to se valjda klikne na... Deli. Ili šeruj. Da li ide na Windows, samo da vidim nešto je bilo. Biljo, neko je na čekanju da uđe. Aleksandar Orlović izgleda. Ja nikome ne ograničavam, svako može da se uključi. Da li se vidi sad ovo nešto ili ne? Ne. Ne. Jesi išao na deli ili share? Pa jesam, da. Onda treba da nađeš prezentaciju gde ti je na... Ne, našao sam prezentaciju, ali ne znam što se dešava. Podelili ste ekran. Aha. Treba da podelite prezentaciju. Aha. Znači, samo da vidim šta tu ide. I ovo, ajde na ekran da delim, sada probam prezentaciju samo. Znači, jel to idem na entire screen, na to se gleda ili Chrome tab ili na što idem? Si našao tvoju prezentaciju pa na nju klikni. Ne, nego znam da je bilo prošli put više nekih šta treba da izaberem. Znači, piše nešto Chrome tab, pa ima window i entire screen. Da li beše entire screen? Ajde, probaj. Aha. Probaj, nema veze. Ajde, probaj i to, pa ako ne uspeš, ja ću otvoriti. Mislim da idete na window i onda će vam se pokazati ta prezentacija. Jer onda ćete pronaći taj baš window gde vam je prezentacija. Da, pa ona se pojavila. Super, to je to. Ona se pojavila? Da, vidimo. Da. Samo ja ne vidim ništa, ne znam ni gde se nalazim. Samo da vidim. Iz glave. Aha. Pa ništa, ja uopšte ne vidim sad tu prezentaciju, mogu da pričam po ovome. Ne, Milanča, onda ću ja da ti otvorim. Čekaj sad samo da vidim. Sad ću ja da otvorim tvoju. Evo, sad ću da otvorim samo malo. Odlično, vidi se. Super. Tako, možda sam pre neke godine znao i to da potrefim, a sam zaboravio, pošto se retko, ali bitno je da ti imaš i da može ovako. Pa pošto Bilja već pomenula da je gonoreja u porastu, onda smo mi krenuli malo da se bavimo gonorejom i poredili smo ono što se dešavalo 2016. i 2024. godine i kao što vidimo da je incidencija broj novo obolelih poraslo za skoro 230% u ovim 24. odnosno 2016. I to je najčešće osobe 20 do 29 godina, zatim 30 do 39, ali opet kao i za sifilis sve je to vrh ledenog brega jer se pacijenti iz privatnog sektora, sve više ih ide tamo, se jednostavno ne prijavljuju i to nam je zato tako kako jeste, imamo mnogo manje pacijenata nego što ih je realno. Uporedili smo karakteristike tih pacijenata koji su se lečili u zavodu 2016. i 2024. Evo sad zanimljivih rezultata.
Ako pogledamo ove iz 24. odnosno na 2016. vidimo da su značajno češće bili muškog pola, neoženjena lica, boljeg obrazovanja, zaposlenog statusa, bilo je više stranih državljana, homoseksualna orijentacija, češće su imali podatak da su već imali gonoreju ili sifilis u ličnoj anamnezi i češće im je dijagnoza gonoreje postavljena uzorkovanjem sa ekstragenitalnih mesta. Ovo su sve značajne statističke razlike, a i sami vidite u čemu je stvar. Jednostavno 2016. godine nije postojao Point Lab i Genome Lab, niti su kod vas dolazili korisnici da im se uzimaju brisevi i to je jedan razlog što se sad uzima to uzorkovanje iz usne duplje, iz rektuma, a što ima više stranaca, to je zbog ovih migracija Rusa koji su došli kod nas i oni su najčešće dolazili sa gonorejom dok tih migracija nije bilo pre 10 godina. Gonoreju izaziva bakterija Neisseria gonorrhoeae i vidimo da je kratka inkubacija, znači veoma brzo nakon seksa, uključujući oralni seks, što i dalje pacijenti ne kapiraju da je to način mogućeg prenosa. Ako 90% muškaraca dolazi do pojave iscetka iz penisa, kod žena su simptomi nespecifičniji, veći broj njih, evo vidimo skoro 3/4 ima asimptomatsku infekciju, ali generalno kad je infekcija rektuma ili farinksa, tu i žene i muškarci gotovo da nemaju smetnje, retko sam imao pacijente sa analnim iscetkom ili nekim smetnjama koje su ukazivali na gonoroične proktitis, a što se tiče gušobolje, više je grlo boli kad imamo streptokoknu anginu, tad imamo i temperaturu, dok od polnih infekcija jednostavno grlo ne pravi nikakve tegobe. Ovo je klasična klinička slika, znači iscedak iz penisa, nekad može da dođe do nastanka balanitisa, pa vidimo ovde promeni na glansu penisa kod ovog pacijenta, a što se tiče grla, evo tu imamo strastvenu purpuru sa naše desne strane usled pucanja kapilara od grubljeg oralnog seksa, a sa druge strane vidimo neke male čepiće, ali uglavnom gonoreja grla prolazi asimptomatski. Kad govorimo o rektumu isto, zaista sam imao za ovih zadnjih 10 godina možda 3 momka kojima je curao gnoj iz anusa. Mi nismo mogli da postavimo dijagnozu jer uzimanje direktnog brisa i gledanja pod mikroskopom jednostavno nije specifično i senzitivno za ovu lokaciju, tako da se retko mogu naći te intracelularne diplokoke koje vidimo kad uzmemo uretralni bris. I za dijagnostiku najbolja je ta PCR metoda, ovo je Nucleic Acid Amplification test koji ima visoku senzitivnost. Ovo što mi bojimo u zavodu po gramu, senzitivno je preko 95%, kod muškarca iz uretre, vidimo za grlić materice i za rektum da je to manje od 50%. Kultura isto pokazuje visok stepen senzitivnosti, ali se ona nigde ne radi. Trenutno postoji akcija, da kažem, projekat Evropskog centra za kontrolu zaraznih bolesti, tako da Batut sad ima mogućnost da kultiviše gonokok na svoje podloge, tako da kad nama dođe neko od pacijenata sa gonorejom, mi mu uzmemo 3 brisa i onda se nekim selektivnim transportnim podlogama to nosi u Batut, oni vrše zasejavanje i rade ono što je vrlo bitno, rade pojavu rezistencije, test rezistencije, da li je gonoreja kod nas rezistentna na ciprofloksacin, azitromicin, odnosno hemomicin, i na ceftriakson i na cefiksin. Tako da je to dosta dobro, dok će to da traje ne znamo, ali smo došli do nekih korisnih podataka. Izvini, kad je to krenulo sa Batutom? Pa u zadnjih 1,5 godina, da kažem. Dolazili su iz Švedske, imali smo neki skup i to je sad krenulo. Zavod je glavna ustanova odakle se regrutuju, da kažem, uzorci naših pacijenata. Samo je problem ako se desi infekcija u petak, onda ne može niko od njih da dođe, mora maltene istog dana kad se uzme bris da se obavi transport da bi se nešto pokazalo. I dalje prva linija ceftriakson 1 gram intramuskularno uz davanje azitromicina 2 grama, pošto je visok stepen rezistentnih sojeva gonokoka na azitromicin. Kod pacijenata koje mogu da pratim, a to mi je Braca javio pre nekoliko meseci, da definitivno one koje mogu da pratim i koji imaju gonokok u uretri, dođu mi na kontrolu i onda vidim da li su izlečeni, damo im samo injekciju.
Međutim, pacijenti koji su kontakti obolelih, znači potencijalna infekcija grla ili rektuma, da bi isključili mogućnosti hlamidije i nastanka rezistentnih sojeva. Ponovo, njima dajemo kombinaciju ceftiriakson sa azitromicinom. Sve ovo ostalo što piše dole više ne važi zato što je prisutna visoka rezistencija i na hinolone, i na spektinomicin, i na gentamicin. Znači, kod nas od 55 sojeva pacijenata koje smo slali u Batut, niko nije bio rezistentan na cefalosporine, tako da su oni, Bogu hvala, lek izbora i prvi izbor kod ove polne bolesti. Ako se gonoreja ne leči, nastaju komplikacije, epididimitis i epididimorhitis, evo vidimo ovde, to je otok mošnica i testisa, praćen bolom visokom temperaturom. Nekad bolest može, pogotovo kod žena, da izazove zapaljensko oboljenje male karlice koje rezultuje sa infertilitetom ili sterilitetom. Retko se te neprepoznate rektalne ili cervikalne infekcije diseminuju, pa imamo te pojavu nekih korodnih promjena, groznice, bolove u mišićima, zglobovima i tetivama, i kod dece može da se javi tokom prolaska kod porođajni kanal majke, da se pojavi ova oftalmija gonoroična koja može izazvati slepilo. Srećom daju se preventivne antibiotske kapi, pa se to, koliko ja znam, ne dešava. Bitna je primarna prevencija, edukacija. Sada pacijenti jednostavno vrlo lako mogu doći do raznih informacija. Kondome jedino ili kupe, mada ih za oralni seks ne kupuju. Mi u zavodu delimo kad nam potent ili duga donesu kondome. Znači, to je neka vrsta našeg snabdevanja i deljenja pacijentima. Vrlo je bitno da se leči pored obolele osobe i svi njegovi seksualni partneri, čak i ako su asimptomatski, ali bi to bilo dobro kad bi osoba znala s kim je bila, jer sada se neretko imaju kontakt seksualni sa nepoznatim licima koje posle ne možemo da lečimo. Važno je otkrivanje simptomatskih nosioca infekcije, to je dobro ono što se radi u nevladinom sektoru, u potentu prevashodno i u dugi. Jednostavno rade se ti testovi na gonoreju i hlamidiju sa 3 mesta i tako dođemo do pacijenata koji nemaju nikakve simptome, a predstavljaju rezervoar bolesti. To je taj screening program koji se sprovodi, samo se plaća, valjda sad je oko 4000, ne znam ako se nisu menjale cene. Vreme je ono, ajde malo umetnosti. 3100 i dalje je. 300, pa dobro, onda je najpovoljnije moguće. Malo umetnosti, vreme je reka bez obala, znači jednostavno mi nemamo mogućnost da posvetimo se toliko pacijentima. Bogu hvala da i vi radite, da i vi imate kontakte i da smo se nekako umrežili pa nekako plovimo kroz ova teška vremena, ali bitno je da kad dođe pacijent kod nas da procenimo rizik. To sad vi radite u potentu zajedno sa doktorkom Biljanom, ovaj HIRI score, rizik za infekciju HIV-om, i to je vrlo meni zanimljivo kad pitam svoje pacijente, veliki broj njih ima visok taj skor i kandidati su za PrEP, ali ga ne koriste. Znači bitno je da procenimo rizike, da promovišemo bezbednu seksualnu praksu, kondome, testiranje na HIV, psihološka podrška i usvajanje modela bezbednog seksualnog ponašanja, što je zaista u današnje vreme kada se brzo živi, kad se lako dolazi do partnera, kad se koristi hemseks i neke druge psihoaktivne supstance, jako je teško svoje ponašanje kanalisati i sačuvati se od polne bolesti. Sad ovo što je meni zanimljivo, mi smo imali 2 pacijenta koji su kod nas došli sa curenjem iz penisa, znači curio im je žuti gnoj, klasična gonoreja, čak i da ne šaljemo pacijenta u laboratoriju, rađena je direktna mikroskopija, ono što je gotovo za 5 minuta i nađeno da imaju gonoreju. I onda mi taj uzorak šaljemo kurirskom službom do Batuta, iz Batuta nam javljaju da taj pacijent nema gonoreju. A da nema najseriju gonoreje, da je PCR test negativan, ali da im je nađena najserija meningitidis. Znači to je bakterija koja izaziva meningitis i ima veliki broj ljudi u orofaringsu su zdravi nosioci ove bakterije. I onda nakon oralnog seksa, pogotovo u MSM populaciji, često se desi da se na taj način najserija meningitidis prenese sa faringsa partnera na penis obolele osobe. Terapija je ista, ali ne radi se o gonoreji, znači evo ja sam po stare dane naučio nešto novo. Posle kad smo googlali video sam da u svetu postoji taj uretritis izazvan najserija meningitidis, sad mi tražimo sojeve
koje su da bi mogli da publikujemo taj rad. Sad šta je problem kod lečenja? Upali smo u paniku, jer kad je klasično najsirije meningitis koji izaziva meningitis, onda svi kontakti treba da se profilaktički leče, da popiju ciprofloksacin 500 mg, ali to je bilo skoro u Mirjevu, bila je neka epidemija kada je nažalost jedan tinejdžer preminuo, pa je maltene čitava škola morala da popije ciprofloksacin. Mi nismo znali šta ćemo da radimo, kontaktirali su Batut i onda su rekli da naši laboranti koji su uzimali sekret pacijenta koji ima gonoreju, da oni treba da popiju profilaksu. Znači nije to, kako da kažem, neko ko bi bio u kontaktu sa materijalom koji je visoko kontagios. To znači nije morao ceo zavod da pije, niti čak članovi porodice tih ljudi, mada smo mi rekli da popiju svi ukućani, mislim, ali sad daljim ovim razmatranjem noviteta i načina prenošenja, obično za ovo treba da se leči bolesna osoba koja je kod nas dijagnostikovana i njen seksualni partner. Tako da samo jedno pitanje. Izvinjam što te prekidam, Milanče, nije isto kad neko oboli od meningitisa i ovog uretritisa izazvanom najseriju meningitisa. Da, jeste. Ne tretira se isto. Mislim, mi dajemo terapiju isto kao za gonoreju i to prođe iscedak, ali PCR potvrdi da nismo imali gonoreju. Znači, prijavili smo neku drugu bolest, u stvari to je taj uretritis izazvan najseriju meningitidis iz iste porodice, ista klinička slika, ista inkubacija, sve je isto, samo što sad poslednji momak od 17 godina, njemu je devojka, kako se zove, isto ima 17 godina, samo je s njom spavao, duže su veze, ona je verovatno kliconoša i nije dobio, Bogu hvala, meningitis, mislim, jer to ipak treba da postoji neki imunološki disbalans da osoba bude pod rizikom, nego je dobio tu, da kažem, uretritis, uretralnu infekciju, pa smo ga sa ovim klasičnom terapijom za gonoreju lečili. Prošle put si ti pomenula onu epidemiju u Londonu, pa si rekla da su ih vakcinisali. Ja sam spomenula vakcinu koja je bila ono hit da imamo vakcinu protiv gonoreje. To je vakcina verovatno koja se koristi protiv najserije meningitidis, pa zbog ovog ukrštenog imuniteta ili uretritisa koje sad izaziva najserije meningitidis, ali to nije gonoreje. Da. Ne postoji vakcina protiv najserije gonoreje, samo najserije meningitidis. Doktore, jedno pitanje, znači leči se isto, ali ne može da se dijagnostikuje PCR metodom, je li tako? Da, ne potvrđuje se gonoreja, nego se potvrdi da je najserije meningitidis, da je druga porodica najserije. Znači ako ima curenje, u principu bi trebalo da se uradi test i na jedno i na drugo da bi se znalo šta je, je li tako? A lečenje je isto. To bi bilo skupo kad bi tako radili, ovo smo slučajno otkrili, ako ima curenje mi njemu svakako damo terapiju. Dobro. Sad pitanje šta bi on dalje radio sa tim svojim polnim organom i sa tom najserijom meningitidis, kako bi se ona prenosila seksualnim putem ako bi on sad kontaktirao seksualno neke druge osobe, ali nama, pošto je ista klinička slika, ista terapija, mi rešavamo problem, ali nekad se desi možda da ćemo prijaviti gonoreja, u suštini nije bilo gonoreja. Pa to ću da vas pitam, na primjer, ako ja nemam curenje i ako odem i uradim gonoreju, meni PCR pokaže da nemam gonoreju, ne znači da nemam meningitis, ili tako? Jer PCR metodom ne može da se... Da. Ne znači da nismo dobili infekciju od te najstarije meningitidis ili ista klinička slika. 3 dana nakon seksa curi koju česme gnoj. Jasno. Ovo što Lancet radi, braco, što nosite u ovu laboratoriju Lancet, ili tako? Briseve. U Lancet nosimo briseve? Da. Ne, radimo... Ne, briseve i urin nosimo u Point Lab. Point Lab. Znači, Point Lab radi PCR dijagnostiku. Znači, oni imaju šanse da nam otkriju kod nekoga najseriju meningitis, ako rade PCR. Ako ciljano tražimo na najseriju meningitis, ali mi tražimo zapravo na najseriju gonoreju. Sad, koliko sam ne razumeo doktora, poenta je da ukoliko ima simptome, a bude negativan na najseriju gonoreju, najbolje je da ga svakako pošaljemo u zavod, jer će potencijalno opet dobiti terapiju, jer može da bude da je ova druga, meningitis.
Da svakako simptomatska osoba koja ima curenje dolazi kod nas, da li se nađe, mi ćemo naći tu najsteriju ćemo videti i dobit ćemo lek. Kažem, ja sam se baš začudio, taj prvi momak je imao grupni seks sa njih 4 i onda su svi, srećom sve je znao, pa je njih 4 došlo kod mene, pošto su to bili ozbiljnije neke i oženjene osobe, šta ja znam, onda su svi oni došli pa su dobili tu terapiju, pa smo zatvorili krug. Ali on je došao, pošto i pre ima čovek gonoreju, meni on kaže sa vrata imam gonoreju, mislim ljudi znaju kako to izgleda, jeste to, ali nije najserija gonoreja nego meningitidis, onda je on upao u paniku jer je otišao za vikend kod svojih van Beograda i onda se uplašio da ne prenese ukućanima, a to nam je bio prvi slučaj pa nismo znali. Fakat, kad neko ima u grlu, on lakše kapljičnim putem može preneti za osobe imunokompromitovane, a opet ako ima u penisu ne može da prenese ni na koga izuzev na seksualnog partnera. Eto, to bi bilo sve vezano za gonoreju, znači zaista zahvaljujući, ja nekad i pomislim da li je to tačno koliko nam stiže iz potenta tih gonoreja, ljudi koji kao nisu ni imali odnose duže vreme, nemaju nikakve smetnje, ali ne dovodim u pitanje laboratorijski test, oni dobiju terapiju i to je to, mi ih prijavimo kao da je PCR test pozitivan i samo im kažem da ne idu na kontrolni pregled, treba da prođe minimum 3 meseca da se ne bi detektovali neke rezidue od bakterije, pošto je PCR visoko specifičan. Ili imate, momci, vi neki komentar? Ja nemam komentar. Ajde, ko će prvi? Ajde ti, Nikola. Ajde, hoću samo ukratko. Pa u principu mi svakoj osobi koja dođe kod nas u potent preporučimo da se testira i na gonoreju i hlamidiju i da ono što je najvažnije obuhvati sve uzorke, sve regije gde je bio kontakt, jer se dešavalo to, zna sigurno i doktor, ti neki primjeri gde ne znam, gdje je muškarac koji ima receptivni analni seks, znači u toj pasivnoj ulozi, on recimo ode negde u privatnu laboratoriju i ostavi samo bris penisa, jer mu je neko javio da je pozitivna gonoreja i njemu stigne negativan nalaz i onda mu mi objasnimo da je zapravo od njega najvažnija regija analna. I onda se dogodi da bude pozitivan. Tako da to im negde stalno napominjemo i da stvarno može biti pozitivno i bez simptoma. I da je dobro to barem povremeno, posebno ako imaju seks bez kondoma, da to ostave. Tako da, eto, odakle verovatno toliko uzoraka. I sad jedno pitanje samo. Da li kad pacijenti, klijenti dođu za PrEP, da li njima ponudite i taj test jer on nije obavezan ili kako? A mi svakome nudimo, svakom ko dođe da se testira, mi preporučimo da radi i brisare. Pa da, zato što kaže išao sam na PrEP pa sam saznao, zato sam mislio da li je to mandatorno ili vi preporučite? Ne obavezujemo, ali preporučimo posebno kod klijenata koji koriste PrEP, a ne koriste kondom koji, mislim, jesu najčešći slučaji i onda njima objasnimo koliko je važno da se povremeno testiraju i na gonoreju i hlamidiju. Nažalost, to nije besplatno. Uslovljavamo za Doxy-PEP, uslovljavamo priseve na gonoreju i hlamidiju. Samo ako hoće Doxy-PEP, a za ostale je na bazi preporuke jer mora da se plati. Da, pa to, da pošto mi sad dolaze da im propisujem Doxy-PEP. Pa nekako nam je bilo nelogično da recimo za HIV neko ko treba da krene sa PrEP-om, mi moramo da ga istestiramo na lek, na hepatitis B i na HIV, zato što su to lekovi koji su aktivni na te infekcije, a sa druge strane da sada tek tako damo neko da pije doksiciklina, da ne znamo da li uopšte trenutno možda ima sifilis ili hlamidiju. Pa onda da uzima tako neke doze nedovoljne u stvari za lečenje tih infekcija. Tako da je to nekako bilo negde nama samo logika, iako negde tu ne postoje jasne preporuke. Mislim da je to dobro jer smo na taj način i nekako uslovili ljude da se više testiraju na gonoreju, hlamidiju i svakako na sifilis, to proveravamo uvek kada neko dođe.
Pa sad imamo mogućnost čak i laboratorijski da ako je neko, ranije smo samo radili brze testove i onda je nekih 20 do 30% ljudi ostajalo bez dijagnostike, odnosno upućivali smo dalje u zavod ili u laboratorije privatno se testiraju, ali sada pošto to sve mogu da urade u Potentu, onda je daleko lakše. Ali što se tiče a što tiče pozitivnosti u 2025. godini, ja znam da sam, evo baš mi izvukli, 30% ljudi je bilo pozitivno na gonoreju ili hlamidiju, onda oni koji su se testirali, znači imali smo 503 testirane osobe, sad smo imali do kraja ovog meseca, to je do 24. maja, 290 testiranih i imamo 61 pozitivan nalaz, odnosno 21%. Znači da možda ćemo doživjeti ono stvari što se vidjelo u Evropi, onda kad smo krenuli da testiraju, onda su imali ogroman broj ljudi, međutim kako se razvijala svest i kako su ljudi češće dolazili na testiranje, da se tako počeo i da pada broj to je studeo pozitivnih jer su se redovno lečili, testirali i tako dalje. Pa, na primjer, evo imao sam skoro jednog momka, vrlo je bitno u kojoj laboratoriji se radi serologija na sifilis. Njemu su našli taj TPH test pozitivan, kao što i vi nađete brzim testom, međutim, radili su mu u laboratoriji i VDRL mu je negativan. On je za 2 dana došao kod nas, VDRL mu je bio 256. Kontaktirao sam laboratoriju i onda su rekli da provere serum, mislim, i videlo se da je greška kod njih. Meni je teško palo kad ste vi promenili, iskreno da vam kažem, Beolab, zato što taj Lancet ja ne poznajem, mislim, koliko su oni realno dobri. U tome Beolab je bio korektan i znao sam da su sigurni nalazi. Sad od Lanceta mi dolaze te vrednosti, ja ne vadim krv našim pacijentima, pošto mi je neko rekao od vas da je, možda sam s Nikolom pričao, da ste upoređivali pa ste ispostavili da je to ok, ali ja sam zaista skeptičan uvek kad se uvodi neka nova laboratorija ili klasično labomedika sa svim pozitivnim na mikoplazme i na ureaplazme. Jednostavno kad radim tamo gde radim, viđam svašta i u Beolab imam poverenje, mislim eto sad pošto ste vi to proverili, sad nam svi idu u taj Lancet Health ili kako se već zove, bitno mi je da znamo, jer za sifilis je najvažnije da se uradi dobar VDRL, verujte mi, mnoge laboratorije to ne znaju. I onda mi ili lečimo pacijente koji su zdravi, a pre imali infekciju, dešavalo mi se da ode, na primjer, u neku laboratoriju i VDRL 256, pacijent iz Bezunja lečen, ja kažem daj da uradimo kod nas 0. Znači džabe bi ga mlatili i boli. A vrlo je važno da znamo da su pouzdane laboratorije. Uzdam se u vas jer ste radili neke paralelne, da kažem, kontrole, pa verujete. Nemojte da brinete, na više primjera smo to probali, pošto na početku ni mi nismo bili zadovoljni, jer su stizali neki pomalo nelogični rezultati. Međutim, onda smo mi objasnili da zaista nam je jako važno, kad je sifilis u pitanju, da to bude identično, bukvalno kao da smo poslali u Beolab. I onda su laboranti otišli bukvalno u Beolab i sa njima sve pogledali, celu aparaturu, sve kako šta, kako rade i na kraju bukvalno rade na isti način. I onda kad su nam to saopštili, onda smo nakon toga, bez da oni znaju, bukvalno paralelno slali nekoliko primjera gde smo baš imali pozitivan VDRL, da vidimo kakva je situacija u Beolabu, a kakva ovde, i bukvalno je bilo isto. Tako, a da ovi nisu ni znali. Čak smo jednom do te mere išli da smo menjali ime i prezime, znači da bukvalno u dogovoru naravno sa tim klijentom, da vidimo da li je toliko se sad to popravilo, tako da nemojte da brinete. Znači kad je Lancet u pitanju, VDRL je skroz ok. Da li ste imali iskustva, doktore, da vam je došao neko, pošto u Medi Group vidio sam da ima RPR, da su oni krenuli da to prilično onako i jeftinije i ono da kaže, nije toliko subjektivna metoda, pošto koliko sam razumeo radi mašina, određuje titar. Jeste li imali iskustva sa tim? Pa, na primjer, Biomedika od početka to radi. Ali sve te laboratorije stavljaju RPR pa u zagradi VDRL. Znači imaju taj štos, pa da vi ne znate šta su radili. Ja sam više puta kontaktirao različite da kažem da pišu ili jedno ili drugo. Čak i ova laboratorija koja je bila negativna, sad poslednji put, a kod nas 256, meni je
doktor rekao da su radili RPR, ja kažem bez obzira, nisu uporedive te dve analize, ali svakako ne može da bude 0 kod nas 256. Ko? To je biomedika? Ne, ovo je neka druga laboratorija. Kako se zove, ajde neću sad da ih prozivam, ali definitivno onda sam ja ustalio da se radi taj biolab, odnosno svi u zavodu ili kod Bilje u njenom zavodu ili kod nas ili u Batutu ili sad eto kreće sa tim Lancetom, pošto lako je meni kad imam pacijenta sa kliničkom slikom pa vidim da je nova infekcija. Međutim, titar je nama najvažnije da bi pratili da se on izlečio, zbog toga je to važnije od svega. Mislim, džaba, lekar ništa ne zna ako ne dobije iz laboratorije potvrdu. Ja mogu da se slikam kad ne bi imao laboratoriju, mislim, ne bi znao šta bi radio s pacijentima. To je bitno da tu postoji dobra saradnja. Doktorka, meni je to žao što u stvari, ako sam dobro razumeo, da u zavodima se je nabavljen test koji je u stvari samo kvalitativan. VDRL uopšte nema titra, niko to ne radi ili ne znam zbog čega. Mi čak možda i radimo, ali ne prikažemo. Kad odgovaramo, prikažemo reaktivan, nereaktivan VDRL, ali u laboratoriji mislim postoji zapis o titru. A kad je TPH uvek ima titar u zavodu. Ali ovo što možemo besplatno da uradimo, to je kao TPH u stvari. Ovo što smo dobili besplatno da možemo svakome da ponudimo, to je u stvari kao TPH, onaj hemolucentni. Znači samo TPH je besplatno. Taj hemolucentni, samo mi sad to stiže u zadnje vreme od vas. To nudimo, samo to nudimo taj test besplatno. Možda ćemo na sledećim tenderima moći da dobijemo i jedno i drugo. Ali evo sad kasnimo ove godine sa novom isporukom novih reagensa, jer je morao da se radi rebalans budžeta i ne znam uopšte kad ćemo moći da dobijemo nove reagense. Tad ćemo možda imati i VDRL i TPH besplatno. Za sada smo krenuli samo sa ovim sifilisom, taj hemolucentni, koji je u stvari kao TPH. Ne vredi. A izuzetno važno zbog planiranja ovih ljudi koji bi krenuli da koriste PrEP, recimo. Jeste. Vidjet ćemo sad, nadam se ove godine da ćemo dobiti i VDRL i TPH besplatno. Samo jedno pitanje, ne zanima me rezultat, nego samo da li su bila ona dva momka. Bila, su bili. Nemaju ni HIV ni B ni C. Odlično. Nemaju. Da, inače samo još jedna stvar, a to je ono kad gledam američke, najviše se nekako vodim tim američkim vodičima, praktično kod njih je svako ko je koristio PEP, jeste kandidat za PrEP, ali svako ko je imao u poslednjih godinu dana sifilis ili gonoreju, interesantno ne pominje se hlamidija, ali sifilis i gonoreja su svakako indikacije da se osoba uputi i da se razmotri uvođenje PrEP-a. Tako da, eto, kad bismo sve ljude koji su imali sifilis ili gonoreju uputili da koriste PrEP, možda bi bilo pametno. Pa dobro, i jeste logično. Ja, na primjer, imam 3-4 osobe koje se leče od HIV-a, isključivo su aktivni, znači za njih mogu da kažem da su isključivo aktivni, da nikad nisu bili univerzalni niti pasivni. Sva trojica ili četvorica koliko ih ima, svi su pokupili HIV, ali uz gonoreju ili sifilis. Znači pre toga nikad nisu imali su nezaštićene odnose, nikad nisu pokupili, mislim malo mi je velik broj ljudi da je slučajno. Znači kod svih je otkrivena ili gonoreja ili sifilis i tad su pokupili HIV. Tako da im logike to što pričaš. Da, te polne bolesti druge koje istovremeno postoje povećavaju rizik za HIV infekciju. Znači kad neko ima oštećenja na epitelu ili mikrotraume, pa čak i bio isključivo insertivan partner, može tako jer ja imam jednog pacijenta koji je isključivo insertivan, onda mi on pričao da je imao seks u vodi na moru, da je bio vrlo, kako se zove, nešto grubo ili šta ja znam, i taj momak je s kojim je bio, u stvari bio HIV pozitivan i prebacio na taj način, ali je imao gonoreju više puta, taj aktivni partner, da kažem tako, da to zaista povećava rizik da se novo inficira HIV-om, bez obzira na seksualnu ulogu. Da, onda ima potpuno logike, znači svako ko je imao da treba PrEP da koristi.
Bilo bi lepo da može besplatno, ali kad mu kažemo da treba da plati, mnogima i taj finansijski moment bitan. Ne mogu to sebi da priušte. A ovo što će biti, to možda nisam rekla, ovo što će biti besplatno, bit će samo za MSM populaciju. Mislim, jesu oni glavni korisnici, ali malo glupo da neko drugi ko hoće, a nije MSM, neće moći da dobije besplatno. Pa sad će da se lažno predstavi. Biće sigurno toga. Kako su, ne sumnjam. Svi će kazati da su geji i rešili su problem. Nešto što nije samo da dobije besplatno. Neće im biti problem da kažu da su geji. Radite to istraživanje, mislim, to Bilja nam je rekla da imate skoro 100 novih korisnika, to je super. Da uradimo možda još. Da li su im oni hiri skorovi visoki ili niste obraćali pažnju? Boga mi kako kad. Imamo puno posla i trudimo se i da se setimo svakome to da damo, pa nismo se bavili analizom. Nema veze, bitno je da se popuni, da se dobije skoro. Ja bacim pogled, ponekada definitivno bude visok skor, a nekada bude jako nizak, ali ne znam, malo je čudna posebno ona anketa na engleskom. Evo recimo pitanje koje je meni totalno čudno je ono pitanje vezano za da li ti je neko od partnera bio HIV pozitivan, pa onda, i sad kao da li je, ne znam, 0, više od 1, kako beše, zaboravio sam. Manje od 1. Manje od 0, nego manje od 1. Da, manje od 1. Jest. A onda ono drugo pitanje, da li si bio sa HIV pozitivnom osobom u top ulozi? To mi je potpuno, zašto je važno da je bio u top ulozi sa tom osobom? Sad ja ne sjećam tog upitnika, ne znam ni gde mi je. Bukvalno, evo, pročitajte, baš ima taj deo, ono što je na engleskom. Ja ću morati da napustim, imam drugi poziv. Hvala vam, pozdravljam. Prijatno. Eto, samo mi je taj deo onako logičnije je bilo ako je već to pitanje da bude, jer je u većem riziku ona osoba koja je u pasivnoj ulozi. Ne znam da li je to sve zapravo povezano s onom prethodnom anketom, možda nisam dobro ukačio, ali svakako različiti su. Neko prosto hoće da krene sa PrEP-om, možda vrlo retko ima seks bez kondoma, možda mu se desi 2 puta godišnje, ali želi da ga ima kod sebe, pa je to ono kao po potrebi. I onda kad popunjava onu anketu, ono ispadne bukvalno u poslednjih, ne znam, 3 meseca. Izvini, samo evo sad sam ušao u test. Znači, dobro, četvrto pitanje, koliko je vaših muških seksualnih partnera bilo pozitivno? U zadnjih 6 mjeseci koliko puta ste imali insertivni analni seks? Oni hoće da pitaju da li je imao insertivni analni seks sa osobom koja je HIV pozitivna, za čiji status zna. Znači on zna da je ona HIV pozitivan, a koristi analni seks. Jedino to je bila poenta. To mi je čudno i čudno mi je što se uopšte ne odvaja u smislu HIV pozitivna, ali da li je koristi terapiju ili ne, nekako one koje je HIV pozitivan i zna se da je HIV pozitivan, one najmanje ugrožena osoba, da bi trebao PrEP da se pije sa tom osobom. Zato mi je nekako, malo mi je čudna, ali dobro, svakako, mislim da sad već imamo preko 100, recimo. Ali ovo se odnosi na ove koji su HIV negativni, ovo je rizik za HIV. Znači samo se oni ispituju. Da, jasno, nego mi je malo mi je čudno to konstantno pitanje za njih, da li ste sa HIV pozitivnim osobama, faktički da li znate da neko s kim ste imali odnos bio HIV pozitivan, što je to toliko, malo je, nije dobro osmišljeno, mislim da je malo trebalo detaljnije možda da se to postavi, ne znam, ali svakako im dajemo tu anketu, odrade i to je to. Da. Pa prepoznato je više da nadrelja osoba koja ima receptivnu ulogu, pa su možda zbog toga htjeli da provere da li taj koji je isključivo aktivan, da li ima svest u tome da bi trebalo, ako je ulazi u HIV pozitivnu osobu, da stavi kondom. Moguće, da. Jedino to, mislim. Razumem, da, možda, moguće. Kao u smislu da li razmišljam i na taj način ili samo da ko je u pasivnoj ulozi, baš da kapiram.
Pa nema veze, iako je tako, mislim, ono kao, sigurno ne bi ulazio u neku HIV pozitivnu osobu koja se ne leči. Mislim, to je onda mentalno poremećen, da, ili mazohista, da se kocka, ono kao, ili adrenalin da ga puca, ono kao, sad će da ulazi u nekog koji je HIV pozitivan, a ne leči se, pa da li ću dobiti, ili neću. Pa ne, može da bude, ono da je neko saznao, prosto da si imao sa nekim, da si bio u top ulozi i da si naknadno saznao da je on zapravo... Aha, jasno. Da. Pa to je jedino tako da se protumači, da. Onda ima logike. Da, onda ima logike, da. Na to se i misli, ja mislim. Nikola zvani analitičar. Ljudi. Ja ni Nikolu sad prepoznajem po glasu. Vremena smo vam oduzeli. Bolestan sam trenutno. Link da sutra ću da formiram taj link na osnovu ovog snimljenog materijala, pa ću ti to proslediti da možete da stavite na YouTube. Hvala mnogo. Vam nije meni zbog YouTube-a, nego zbog te statistike i tu da naučim nešto i čujem. Tebi ću proslediti moju prezentaciju. A ovo za link ću stvari proslediti Nemanji, to je njegov posao. Hvala mnogo. Hvala vam puno, divne su bile prezentacije i vrlo korisne. Hvala vam. Vidimo se. Ćao. Vidimo se, pozdrav, ćao. Ćao.